Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi ungalicindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyibhekise ethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke shisa-bhe engizoloku ngiza nazo ngikufakela kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kuze ngingakuphutheli lezo zindawo ngenza njengamanje ukuthi-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana sekuvele-ke imfihlo-ke laphana-ke ngabathathu-ke abadutshulwa babulawa eNanda ngenkathi-ke kukhona-ke isiteleka esikhulu-ke somphakathi-ke umphakathi sokulwisana nobugebengu-ke laphana-ke kukhona-ke namaphoyisa-ke laphana-ke khona-ke ubhalele-ke laphana-ke uMandla Chris-ke laphana-ke ku-Facebook-ke. uMandla Chris-ke uthembeke kakhulu-ke le post-ke uthi mayibhalele uMandla Chris abe-ke eseyibhala-ke laphana-ke wabhala lokhu-ke akutsheliwe-ke wabhala wathi abantu bayangixoxela ukuthi kwenzeke kanjani kubulawa abantu amaphoyisa ekhona. Bathi umphakathi wonke usuke waya egrawundini kanye namaphoyisa nezentatheli kuyolindwa uMinista. Kuthe uma uMinista engafiki kwase kuba nabantu ababuyela ezindlini beyodla beshiya laba abasegrawundini. Yilapho-ke izigebengu ezidubule khona laba ababeyodla ezindlini zathi ziyabagcwalisela zase zabaleka babulale abesilisa abathathu, intombazane esencane kakhulu kuthiwa yona iphuthunyiswe esibhedlela ilimele. Nizokhumbula ukuthi nayizolo ngike ngabika babulala amadoda amathathu balimaza intombazane. Laba-ke abadutshuliwe-ke abebethe bayendlini bayodla-ke laphana-ke besuka egrawundini-ke beshiya amaphoyisa-ke nentatheli-ke nabanye-ke abaningi kulindwe uMinista. Bathe beqeda-ke ukubadubula-ke laba-ke base bathi-ke bayabagcwalisela laphana. Kusho ukuthi-ke iy'gebengu zithole lapho-ke ithuba ukuthi athe amaphoyisa-ke nabantu abaningi basegrawundini-ke zase zasala-ke iy'gebengu zacotha-ke lapho la kusuke khona amaphoyisa-ke nabantu kuyiwe egrawundini kuyolindwa uMinista. Zona zasala-ke iy'gebengu zasey'bamba laba-ke ababuya egrawundini-ke bethi bezodla ngenxa yokuthi-ke iMinista-ke ithatha isikhathi eside ukuthi-ke ingafiki egrawundini-ke laphana. Iy'gebengu zase-ke zibulala-ke laba-ke zase zathi-ke ziyabagcwalisela. Kusho ukuthi-ke ngempela-ke kushubile ngempela-ke eNanda lezi gebengu-ke aziwasabi nhlobo amaphoyisa. Mina ngizocela lapha ma-comment section ngifushiye uvo lwakho ukuthi nawe ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhase ucindezeleke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke eshisa-ke ngizoloke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi leli-ke kusukela-ke manje.